okokuqala xa engasindiswanga lo muntu uyiprisoner neslave sesono. Umuntu osesonweni useprison, usejele, uvalelwe, nobe khululekile, nobe nemali, nobe nento zonke, but igama lakhe alibhalwanga kwincwadi zasekhaya ezulwini, lisabhalwe kwincwadi zabafileyo noba bephila, lisabhalwe kwincwadi zabaphansi kwesiqalekiso. Kuthi xa kufika uJesu empilweni yakhe, lento imenza ubana abe sislave sikaSathane, it's because akakakholelwa kuYesu. Number 2, akakanikeli ngokupheleleyo ngempilo yakhe kuKristu. So isono sisesimenza abantu enza izinto angathanda ukuzenza. Akekho umuntu osela utywala selethanda, kunedemoni elimenza sela utywala. Akekho umuntu ojona ngoba ethanda, kunento emphusha bajole. Akekho umuntu othakatha ngoba ethanda, uthakatha just because kunomoya ongaphakathi kuye. Akakazalwa sozazalwa akekho umuntu onosoyisa isono engasoyisi ngoJesu ophilayo. You need Jesus to overcome isono. Ngawakho amandla uyadlala. Kohlulakala abantu beOld Testament benika umthetho kaMoses bezama ukunqoba isono, zange bakwazi usinqoba isono, bade bakhala bade bohluleka. Kwa ipurpose yokuvezwa komthetho kaMoses kwakuvezela ukuze abantu bazibone ukuthi bangaboni and badinga umsindisi. Bona bade bakhathala until bade bakhala kwafika uMessiah, umsindisi, the Savior. His name is Jesus Christ. Ipurpose yokuza kaJesu emhlabeni was to save man from sin. Jesus. Yakusindisa umuntu esonweni. That's why purpose, chapter number 1 verse number 21 in the book of Matthew, the Bible says uzawuzala umntwana umnike igama elithi nguJesu, uzele uzokusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Singaba kaThixo but isono sisenze sohlukana nomnikazi nomzali wethu. Izothi iBhayibhile 59 umprofeti uIsaiah ithi ayikuba isandla sikaNkulunkulu sifutshane ukuze singasindisi, ayikuba indlebe zakhe zidala ukuze angakwazi uvima ithandazo yethu, kodwa izono zethu zizo eziblockade between God and man. Ublock isono siyablock, sibangela umthandazo wakho uthi noba uyathandaza uva ufike kumnikazi nendawo onqobeka kuyo kunqobeka kwisono. Noba ungahamba uyokhonza abanye oThixo uthi ukhonza uNkulunkulu, umthandazo wakho ufike kuThixo, ublockwa ngamandla esono. Ulibhanti into libanjwa sebumnyameni. That's why ngathi sometimes uThixo uyakhetha. So ndezikwenza njengoba uJesu efike wakhulula abantu, after ekhulule abantu because abantu balahleka noAdam bonke abazalwayo. Ndifuna uyibone lento ba uAdam walahleka nabantu. Bona notice ifamily nesiqalekiso sayo. Onke amasiko enziwa ngabantu si-cases eso. Family esiqalekiso sayo. Kwezinye ifamily kudakwa kakhulu. Kwezinye ifamily kuthandwa kakhulu amadoda kanye intombi. Kwezinye banomona, kwezinye kuyabulawa, kwezinye bakhohlakele. There's a lot enza ifamily ne-case yakhona. Kwezinye kuthandwa amasiko too much. Wonke umntana ozalapho uzalwa khulele kweso siqalekiso, afunde nezona ezenziwa ngabazali bakhe, atitshwe nakwenziwe ezozona. Uthe xa efika uJesu wafike wama phakathi naphakathi, waba i-mediator between God and man, wabesele khaba ediliza idonga lesono ebelibangela imithandazo yethu ingakwazi yoqopho siyofika. Asadingi imbingeleli, asadingi umprofeti ozosiyela kuThixo. Thina ngokwethu siyaziyela ngoba sathola uJesu. Jesu limthandaza noba ndilele ngomqolo, ndimthandaza noba ndiyahlamba, ndimthandaza noba ndiyadla, ndimthandaza noba ndilele ngesisu, noba ndiguqe ngamadolo. Akusekho mthetho because ngakhululwa kumthetho nguJesu ophilayo. After sele uJesu efikile wayisindisa impilo yakho, nawe waphakamisa izandla phakathi kwabantu, waba nesibindi, waphakamisa izandla wamvuma uJesu, wasindiswa, usindisiwe ke. Isono zenze for many years
nawe ubukade ubotshwe for many years nguSathane, kodwa imini yakho yokukhululeka yenzeka in seconds. Umuntu ukhululeka in seconds xa ithe wathatha i-decision to follow Christ. Thola inkululeko ungasoze uyithole napho, uzive ikhululekile. Ngamamkela